Hey, got life. Right? Lagi kafufulan bello Shikshigeni Misnei no naglog Doshogosh leyen musi Makuneki manango Mainigiwa Akfudodo yeye na sinay lo Ashlo masaplat na sinlim Insaning lo mawamoyak back na sin Maliye Wente mo na kadugin may kayo kaywa Mayina Kadil mo na kaywa Yok elit Foşka inno nablok Doşagaş leyen musi Makunet imanon ko Ay gigiwa Ak fototo yeye na sinliplo Ashlo masaplat na sinlim Insaning lo mawamoyak back na sin Maliye Wente mo na kadugin may kayo kaywa Mayina Kadil mo na kaywa Ashlo masaplat na sinlim Insaning lo mawamoyak back na sin Maliye Wente mo na kadugin may kayo kaywa Mayina Kadil mo na kaywa Belum malap tamlal triskal. And we compare. Agalenal tamtal Kenya, Columbus, Georgia. El patagay mitnge. Tuangan cium Kenya. Pain kum siya uluman. Nagade we permit nagay wamay tagape. The belching dinis sula lap lash. Kaya ako kulang na lang kadil si Bew si Belchi lash katin taga. Ako la we matlash ko siya na kamaliti singing. Exodus chapter singalon course for singal tolun nga singalon course we foston mulchi. God el bread. God bread. God provides bread. God provide bread. Nara. Ito tagan sipa na akyok ki masima tamlal triskal el tagal kiye kemantea na ke baptize e kafalan lim. Baptize e kafalan lim. Baptism and the Lord's Supper. Katagal kiye me metodolu for singal tolu nga singalit course metodolong lal course for singal yan nga long we she korin singal she for long tolu nga long yan she iplala pa course ma utaga we pe elakata ya Exodus singal course na kaya akata ya Rome saptaon course for singal singal course inak yokye baptize me we kafalan lim singa baptize kafalan lim singa netaga kapas na ge unit chafla si makatash ke koto winter unit chilen pa church e malutila aro dalyo sul kaksakin god ke pelchinge inak yok kemen unit chinge nak yok ke na unit lu mataga meta me god me
Gas matala in sangyak yoki shifalalapsi mauskatara ke December. February tarik kada som nage March, April, May, spring quarter. The shifalalapsi nage winter quarter singen patakat academy nage me enduring beliefs of the church. Lalal funi call on church. Pangan shifalalap mauskatara kat patakang nage baptize a lot sopa. Nakadata liya nage God election preaching. Tako ke Exodus kada tako likia context nage. Tamla triskal taka kata ya fossingal dolni ke singalon korsum nage fostol mulchi. Tai non ke proi large. Arge pelchinge de fact na me. Nangashe nage wen taka nage proi singe. Kada proi le nagat taka me siala tamla lentaka na tako yang na taka ritila fossingal dolni nage singalon kors we fostol mulchi nage marichinge Exodus sapta singalon kors fossingal dolu singalon kors we fostol mulchi na taka usim likia background che. Likia background che na sang bella tamla triskal lentaka me akate. So with that being said, I'm not got some nage proi ke pelchinge. O kat flitten nage talle chu kaksakin kum ke mana kayo. Kat kulo ke wan na tum Jesus Christ. Breaking molds in mal daga kalam na mael pa breaking molds. Kat taka liye wan na sive si makalam ya nga din liye la kum provide mana kayo. Yakas maganye kat that the greatest provision but Jesus Christ sivena in daga usie kaslom sivena in actual sigat nake modin life in las kai sia krigat kai si. Kasa itlman maito in daga rela masyo makalami ke Genesis 3:15. Footage lang matayin singa daga inu siya mo mapatpat. Na silos na kayo wa sila lalfo. Ragadali ispel singa nali kaksikin ko. Kat kulo malap ke kung flokin kat me mat long bosay ke bel singa in sipel long kya small lom ke bel. Arag bel singa ikas lang siyas kayo. Siya na siya mapaylo. Siya na siya suwaswaslom. Siya na siya payangwolom. Arulom. Ganakin lang o yok tingin na kya small may daga akayagat kasi. Kamat lalfing lom in persevere and akos din nage work malom Genesis nige Revelation and at the same time dinale sang ngan matalom in akayagat ikilgat la taga din become like Jesus in every aspects of our life. Kung taga usin kanakin mold singa inakagat nage flop man lame. Ar belching at silver shoe malap kaksakin kumke. O yes mam sinashish. Ke wan na tu. Kanakin mold suk fan no matagaw. Si fishing si mam sang nasil tamlal triskal nga. Kadina ko lang nagatagalan na kadin depat. Nar sipal ditigat yok sipayin machija sila kalam ni kason sa tatolo fostolo. Neke na siya isus tagangan man gal el tie kay nilya nage tok shailo. Papa ikes lain siya na manas long broilers flocken gat nage mapaylo. Gas mollo. Chijel daga el fak mo el paprening mo. O yan na kayo maka tram kin fashion bu ikas na machine. Asin po. Kat broy ka matlas na kayo ako say. Takanyo na posisel. Proy shukko. Fulla ligi maklut na kayo. Ako lang naka-floction. Siba na akas makinigad papa. Fela siya nga ewangan nila. Siya yung kaslong magayin. O siya fun na may nagalinda ka na kaya pa. Kaya nagsuko fun na mga kalamig ewan na itong Jesus Christ. Elpan kaya nagsuko fun na. Wangan na pa o siya yung fela siya nga. Eushe mol mapatpat si makum na shish. Papa na manas flogging kat na yung kepelching. Kaya lamang nagawa ka dakkalan mi kepelching en tako wana ma akwa ki kas mo.
inakaya mat na kay walas ko siya. Takat na kay wine flow kaya ako lang. Isyufte kaya ngan ka, ako lang nag-flock lang ngayon. Kaya yok may ngas las na siya. Kat kaya na-spell siya in fact kulang malap na siya. Lani kaya kat ne foto to lang pel na kayo. O karang niya wolom na siya kay siya. Kat kaya fact kulang malap na siya. Kat kulang malap kaya siya ulas na kayo. Met las, met mata las, ni kaya klikslip natas. Kat kulang malap kaya siya ulas. Wana chisi sila kalin me kaya New Testament kaya malilal. Siya ulala pa met akos masaplo. Or kat proy kaya church. Kat proy ba kaya met na kaya masyat namta kaya. Sukosok ko kikip lal siya tan fin fellowship. Panga o iya siya chisi eldagan mo lala. Met kuluk na kayo. Kat na kayo kat met kuluk. Or kat kaya fak kulang malap na siya. Kat kulang malap kaya siya ulas. Met na kayo. Kulang malap kaya mamungunas. And in matalas, man kayo mamamesya na siya. On a daily basis kung provide. Wana ka dito kaliyan na kaya. Exodus chapter singalon kos. Kat papa provide bread. Kat hindi spiritual aspect kaya na Jesus Christ pa usi. Mafon si maynil. Kat ina na kayo. Hindi lang makulukwas. Kat true malap pa kaya. Oye mamamesya na siya katin. Wala. Muling ngon kay siya tuna ka fakat kasmula na lumpel na kayo. Kat kulang malap kaya. Kusangan min siya mamakiya. Sang nasil tamal tres kalin kaya siya matlas na kayo siya. Tagadinte patakyang nagkikikip lal siya. Kat proy ka matlal fung lahat na kayo. Tayo losin tuna ka. Persevere proclaim gospel siya. Kat kulang malap. Kat proy ba kaya siya ulas na kayo mo. Aske peli nasur lalos ke pelching. Dapat si na kaya kat kay si may siya klas maong bangon na euro one mi siya na silos na kayo siya lalf. Pero si na siya siya kadin siya na siya kadakol na pa fin kung bangon ka Jesus il sit me. Ak fresh in siya ke pelching ito kadin sukum papa. Ya ako la wena. Matan ni Mekos maralalam lalo sa ako la. Impel na kayo. Kat proy pa kaya. Wait man slash. Wait man ta in mas lalo sinlom silos ka lomono. Kat proy galos. Inoy makatliga tamla jiwiyash ngay. Yung wang na pay maupe. Wang na pay. Kung from ralaman na kawin kasawa fel. Kung pa master of healer. Kat kina get tamla jiwiyash ngay. At kulo kaksikin kong papa. Kat proy pa kaya. Manifestation lan maushngak ma taganarosh nga garin or makin fakum ya kolum langkalan lum inakaya shishin shi matalal fungi wang na pa matafung nga kemas makatashken aga true kaksakin gombap kat kulo malla yokti ginagawa wana kelom wana lupi tatolo for shakalim yung te patenta ka kumatay mat nakawain for lawliya agat proy sipa na kaya fi malla papa fresh in cheers tagadin flock na rum kapelching kat proy wana audience ma kumakiya na ke kusangan ministry matlas kusay tagatikan malga nine proy pa ke matlas shay na ke me neighboring island Ponpe Chukya kat proy ke mat Everson Lashman kayo in that South Pacific region kat proy ke o yan nagawa mo siya na siya mit ko siya ke pelching elo si Narape in fact kumyak may danda ko nagka mo wana ko muna nagka local we universal church na kayo fela siya nga le yok makatliye fo siya po le lakalami porque luto mo detolo fo siya nagakos kailan siya na mga isikya papa siya bakit makinigat dan kenikin mo so ko fan na mga ako lang nagkatagalan lem pa akalami ka son siya lago fo son kos Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaksigin kong malalap papa. Kat kulang malalap ke. Ako kulang na walong maum si Bechi na siya kadinta ka.
Akula in long castle. Kat proy kaksin gom gemana kayo. Talal fungin kom kenen chi simit lang las kat proy. Amen. Well, tamli kum long project. Ni Muna, na mo. muna, camera na ba? Ito na utla. Well, ngani kin na messing Muna, Masista tu plas met kusai. Talal fungmo kadel ito insias kayo. Sisa kluk ke ipsingan talbat kluk ke. Nagepet wana ngakalam ya. Kita flow na yung talang asil tamlay triskal. Lata ko, tuko yang nangata ka red la mariching proyle ke, nata ko usi context na ke. Nagepet ching kita flow na yung talang asil tamlay triskal. Finko, na stress. well, glamalap. Kaksigin kat ke maulash. Nganwi, tamla ji wiyash nge. Kay gesta lal kita kanila siya. Ebe na uwi amdan in siyash ki price malak fashi lang in gashakat kaywa. Malan gata ay siya on gosh fastolul vakla matal. Fakyak sapta gosh fasal gosh fakpe mo matal. Kat mood siya makat alo na siya nga. Nakalutut yung gasta lang kat napakotin siya. Tal. Napaneng takalak kipel siya nga takanan wala kasin pa yung aklak, pain ko kaywa, matwiyasan kaywa, finsak ko sin, sak na kain mano, talame ko sa askian, katagan ni Pray na sinkat ke, esang na sil. Manakilin ko usma takape, kasta ki plan pelsinge, nafakat kan fast na mit ki, background ko, introductions, ki malutuda, literary context singa siya la yokshipe, in ridiak lemerita istaka pa bal matay ki gas kusai ana kita malilipan nila kalembing nga si fan nga fakin la papal si makatorek magun ki 2002 farang pelak tolule me kadli revision kasimle revise ki some like electronic na pa should be cover brown jing asak na din aksyo siyak le may aksyo siyak le kaya may bakom tasi. Nanakilan ko was matagawan, was we got pride kay mga kaywa. Nabdal Rebecca Charlie ngan akilin ko, kita kaluman God bless you and family. Nabdal Lisiana Albert, Lobe Kiashluman, God bless you and family. Sinatash nga Clara, Asher Jack, God bless you and family. Clara, Klamalap. Kat akilin pe indirection lo was nga tagadari. Tamlin Michio, Netlik, God bless you and family. Deacon Ballin Jack from Lanai, God bless you and family. I have bet I'm that bit O.C. Thompson, God bless you and family. We be machiwiyash mo we got pel na kayo wange pataka pemit adam again Charlie. God blessing, God bless you and family. Na she was na kayo be mo aski background nan. Daga nigiye pe pushem met kum maken ki kastan gata. Kat tilang si sum na year-old lang fast ki ang ankin la siya guman. Kum met kanten na sik nga ikum maul. Napana ngayon nga daga wilal dam lilipan. Daga la siya pel na kayo nga daga ale ash mga lutela. Kimalutut nga. Ash pelo was anak kaygat. Kadin na nakpeki masing efin pa tanglakot kadinakula. Ang finrak yok si maasya. Napanang rakat dudut pepol, urek maging gastan kata, yun sang kasyakat. Pero nga flow kong sila malipan, and first na met ki introduction, literary context, apa, in ridilamarit maasya. Lumalang. Malipan? Lumalap, and we come back in tamal chiwiyas ngan. Porni Prem, kadin wo, lumalap. Alagulo malap tamal. Kapag siya naman, we might nagawa siya yung matagal gepe coming and wala tamal triskal, factual lalap, kulo kaksakin God. Na she was nagawa siya aske background na, fine kung besyaw luman, na may class nagawa siya may taga belong
in the near future broadcasting ka live casting kataga suin kaksakin got ke kas mo mai daga ka yigat ne wana kalam yi pianga na ushe mari chinga redela na ushe context na ke I think ko ka ushe mari chinga redela yena magat fast na mit if in pa bangan kalau makin me Bible metal ke kas kusai wana tamna tres ke la kalam ya alash ma kuna ye kya ke inan ke pro lasho yok na pa ga din die etala o ye si fun na mit tas kusai being fit with the spiritual food is flokta ni ke Bible mata si ko Bible chi mit na tas kusai apang for single tolun ke single on gor for stone wol chi ke sapta single on gor ke Exodus pangan God il esang bread e matero ke kaila coil elostago e afan na niyan matalalos e kelu tuteng aun fung on apan na niyan matawe what singalakor e kya aun fung siya on way forsyak liki siye masisik sisaklu e kya aun fung siya on way forsyak liye siye masisik ground on fin maton en maisis shikwana aun fung ube fin foko e ketalik nadal Israel liye elos fat na sin siye me siye talos te etala me siye a Moses el fat na sielos, paing bread machova el shot novos. Mainge machova el sapkin, kowis eshani mainge. Kai siemet manal wan a fal na siel. Siomer na sin siemet, fal na kepusen met lovos, os fa eis mainge. Kai siemet fal na sielos, siamatain lom siel. Nagade som nige foston ngol chie and with Israel sang en mange manna and one of them Corinter far a ma when I man bread shorik ke oni at mangan me burrito when I bel na kayo agad nsu kaksin gat ke kas molal ar ke belching namnas kat chipe is belching me broy kaksin gat broy ma pa kanal su kaksin kom ke kas mollo kas ay man met pa Jesus Christ Genesis ni ke Revelation o yes je fan na met lal venu tu ko ke belching pa bread kaslo se chiche la kelam me be me to akos meta dem take Molkin bread magay na molkin cast na kayo one God. Wala ka din kalam kaya na matching at taga signify na pa munong Christ siya iklet laman kaso. Kat proy kaksakin kong ginin Jesus siya mitlang wash. Amen. Amen. Well, katishik na context na kaya puksing pukakluwalal Moses pang katito la Puklime ko sa meda, siya pang 22, 5 scrolls yan. Moses pas mas lang. Genesis, Exodus, Leviticus, may Numbers na Deuteronomy. Fakat no phone no yema, may from creation all the way to the greatest redemptive work up to that time pa Exodus siya. Elos, why nakadil the fact na siya leprem, ke Genesis, siya pel talik na tumay, matay no foreign land. Nta sano maton fel siya ngayon shun na pa pel si matay si makatlata ka. Or makin pa klik natalingan ta ka uniye ka kanaus la. Pangar malan ka ta fingat liye na ke oya singa na yang foto ngul pasikya. Na sindalik na tingkat niya. Wala ifat na si leprem. Ngamo arike
Genesis sapta singal mekor. Eldar rala tram singal na sila prem. Mo klik na tumayam ta ke foreign land. Nakatagal na ke kalian me Genesis na ke ikestalan puk singal na akala mo madit nga ulsom. Ucak am tan fel singal. Madit nga ul shafla ka tram kun 600,000, not counting men, not counting women and kids. Nara movement na lalap si pa ito ka. Pa puksinga siyam, may pang Exodus. Dahil tufukisingan pa sang inin puksinga. Nake Septuagint. Septuagint singan pa, may dit nga udar translate ye, may Hebrew, Old Testament nake Greek. Septuagint singan. It nga rela lang singan. Pakatista na talsang inin puksingan Exodus. Dahil ingomsom nake original language nake Hebrew na, tufukisik may nempa singan, may ngan pa sang inin nake Hebrew. So we're using Greek Old Testament inushe catching Exodus to focusing. Nasi before na leprem nake dusian page dan take shalal ferungan yang foton mo. Nakataga samsam matamal tres kalkatiyan na me plex singaw magat kalam ke ite ke puksinga siyam tayo ke saptay korfal na ke page dal fokingan me saptay korfo singa ko ke saptay singa si fo singaw akalam me the 10 plagues kadya loing na blood, frogs, gnats, flies, cattle disease, boils, hail, locusts, darkness. Na announcement si mata ka fa may en waki won shemit natin kat klik natin Israel ngan SCV kit natin kat kasi Passover siya me o yes mal da akin natin Moses tan shalay lam to na lalusan ke me shan perfect lam sukungan dai nu siya ate sin na ke yang futon ngol me plek singa wingan ya plek ngan signify God lan and each Salting in an anxious mitigate fragment. Dalmata in a foreign land, polytheism, in other words, there's so many gods in that nation. Nakatlasom, we shall dalna, according to his will, one alpha national prema, we shall dalna Mount Sinai in make them a nation of priests. Gunyang futon mo. Na kaya, ko, kaya mantea si saklu. Tamil Treskalil the Galigia departing Red Sea Moses. Now I think that Leo Yeshima central characters again Exodus na Moses, Aaron, Miriam, the rest of them. Karing kalam kala Moses el center figure siya pa intercede. El samram na sin God, taga samram na sin matlaling. Karing kalam ke stories ko gel kat no fam na ito samram ko gel Moses ya. Talne matit nga ul ingena na Pharaoh sa siya impel si mapelal Moses nga taga na posin ni may fako taga itnya ul siya nga pakantinin ke medar Pharaoh siya nakanal sosif masumatawa itchak man kashi el matawak me el mutagin akulukia el oppressed them for a long time. El oppressed them at kilos o dal portion nili ginamita. Pangay miracle work lang kaching. Kati walalos in the foreign land. Mana ilfat na sila premo. So kayak ma orit na sila dahil nga may cost. In other words, dahil enslaved na sila Pharaoh. Nakatili na kaya saptalyo Pharaoh na sampap kaya mo siya pangay. Eli slave na kallen mal kainla som na midien kanske ben arsmasil darella el winia mai di chepse mai tlangan nie from kenel kainla som da midien
yen Moses yang ngau tagadin dia la mata yak isus na mata yak not chang na keme tiksinal ferungan yang ngau e matawe yang ngau e kain na gel yang ngau da so mata yen Moses pakat na ke burning pushing ka ating ngatang na shell el sono theophany presence land God in a fashion where he speak straight to the me mic ngan pasik na siya Moses ngan. In other words, Moses il me le oro pang si makat la sang na siya. Menefo mic ngan pa ke ko singen adal sasa yak wo yak siya ke cash. Nakadal sila la Moses. Kat kalam na Moses il tafalu kadal sang tamal si wel ngan yaran wel also. Naro fingat liya na pel si may takyang masing na siya Moses ya. Len dia pe kalan kata la sign to du sang el sang sigal suko pa sigal suko ne kle wanain me wet sukungan tao le pa ya el me onwela na sha ka kofan na ke sha aske sapta ko na fon sign wanan sang oh yes mine point wait this is a direct call na centrification na ke intercession le so maula ka champram na jin metlangan siya matain show sukya na petche singa tantain show enslave na ke oil alferungan kater Michael Moses so musia mat ni pang redemptive salvation means siya mataga kalan ke sapta singa lung mafa ke piang siya like singa ngan like ak singa jingan pa le islam won siya met talik mukul siemet natin siyaw na kayo wa finantan felicek nga. Na in poteki with Israel nga matayin siya nga el sang oh yes nga sin Moses era. Tanu siya me lam suko ka ship suko matwa siya wangan makulukla. Usiya ka lanak singaw ke malam siya met. Lanak singalakos nga nan muniya. Most wala mo itong tana kat ngat lali na prefigure dari foreshadow image mata kay finsaksi na para pang Passover feast ka Passover feast siya may tapangan yung pufen nga kat tagatil diyak siya singan na Passover som na ke en singan if inil tili siya singan pa in full one devon fong midnight o pasama lap siya sikyaki chip. When siya met na din may tichip man mi siya. We ba na animals ko mo matay met. Call on God. Pangay means of redemptive work siya mga enslaved to Pharaoh. Alert magalan Moses. Inso mo siya dalo. Michelle dalo taleta kom tak fashion na ye Mount Sinai. Pasap ta singa longos ta kadana talash ke planen singan ash el ya dalshun tan tak torkas kasya. Ta mitigat fatngan gat ta ka ye me sap ta singa lakos ke mantia we from loche in galam ke la ke when che met na din klik na din gat klik na din ichap ngan mi sia klik na din gat ngan som niki exodus tal som niki ta ka todo yang na ke Red Sea na Pharaoh en tawak nan ka mo met nga ye ku flan gang le pursue na ka chive na even ngom ready sapta sing ka chive na le or ma kan opportunity singan with an kalam pena pa la sia ka ching Pharaoh made a mistake il follow on te ba me kadel sap Moses el depart Red Sea singan with ngan follow el Colossians lost separate them al sap Moses el Barani me sigal sukungan rani ko fante wala ilang phone na Pharaoh soldier lang panga advanced army in Belgium or from na lang God or makadal Moses el kanaus lang nangyan al move forward na get me
phát na infoto no ni na ye Mount Sinai daga din kalam kella like singa wingan we Red Sea when katil rajamatan talit na din kat ngan kada ram ta kya sapta singalon ko tana ta complain nagat kalam na pela katil rat makin like singa wingan in sang line di ka kat satalan klik na din ichap ngan met ichap ngan in faka kolal yematan talik na talingan ke show o yang en mata sang ilosin die kolan God o sak panas o yesima sang tafalu sang o yema elostena I complain ke rate simo namana dan mata nai ichaba Moses elusal daladan misha ke kalya yen Moses tal tipart ka cross here rate see to go complain jinga the telling me but I'm marching track kadin dia dana sie ki team magadina kalam me to go alle shem na pa profession lan got na sin my planning na sivan to nga ko min to go india shalla lap si magad na shalong gal Moses ngela el tu in maslon me to card will come from directly to Moses will come from directly na sin mo el pa great prophet si mai te ke me Israel come from man mo choose nga mo Israel nga na I think na it's the same thing na ke mo si la kom Jesus is larging full wash el pa intercede Bible academic Colossus after told mo Jesus is sitting at the right hand of God Father el no full na marik felang el intercede na shelo shela lalfung na kat kapas na rol el pa mel lang o sila singa el long pa sa from na shish through cut the Holy Spirit katin ni sham na kya to singa ta na kya sapta singa luto na shangan prefigure mas mata ga ifin chaks na pa Jesus Christ nga kata sipa na yana flock na ke chana si sapta tolu for singa me gorto na papa nangan mai na kadin kalam bela futesha pa ta manna klenge na ke Exodus nga Organic means of salvation china ke elos takaliki kayo klalos ngayon pang salvation redemptive work si may taga kat kalam la Jesus Christ pa in the New Testament il pa taga Islam kat enslaved na al Pharaoh o kat enslaved na ke sinful nature si ma udaga na ke Genesis tolu nga fall of humanity siya taga din niya shalom na lap siya yang fo toning polytheism nakadeta ka nage forward nage Mount Sinai ta nak masap singa wingan masap si meta me katchifan eloshin te shuk katchaya hash katchifan na bangan mal ta ka wanan sang o yeshima me eloshin somniki pass lalosan eloshin te shipan nan ka nicha any chap in kain commentary akalan me pa fellowship Pharaoh ke fellowship Satan. What principalities? Now, when I get Moses also misusle, foreign language, Jesus elder isusle fin fel. Elder isusle fin fel. Now, el minche, shashingan pasam from ginyak tarike. Kaya alak ti yag ke room sa ton ko siya. Ni siya si fan na inu siya o yes min pang preach siya makadenan da ka from kin na ke me si fella lap si ke wik nga me baptism siya na the Lord's Supper ka baptize ka fallen lim siya kading kalam ke na mga bayta ko siya instrument tools na ke keep siya mga kumenanas ke Abangan mat tamul la taga kade da nengi na kade taga na mange Allah waki according to promise si mai lolela na ke Genesis 3:15 na kataga na olela nga taga ba ke Genesis singa lu na sil Abraham mange akwa gitar ingin na manak ten taga na ke le shaka matan fel chingen taga rela matan felin tol matol chin represented na ke fela singa
Nangako metaga na papa na church machine. Matalal na kayo may issues taga ng God. Elos pa church faka wala na siya meta taga na ke in tagaliki show enslave na ke sinful nature siya ma Satan el magin in sang unikati pango yelal. Ta sal siya taga kading galam kela mga taga akalamila journey siya lalos na signa ngem ta ke sapta siya mi ko fos no luna ke siya lalikos. Pangain siya may luto siya taga na ke Sapta singan me gors long loni ga sakala me Peter Waters at Mara singan kos long. Tako metligi na sapta singan lon gors. Fosina ga ton lon gors sakala me na mai tako inga shaw me. Af sapta singan lit gors tako samram kun me the rock. Me singan kof me tako ge yot singan. Me un sin marshlos. Amalekites na katliya samram silal father-in-law sila Moses nga nag-Jethro. Na if ingat som nag-sapta singal yan long lagos pangan covenant si may taga ke akyoki ke 10 commandments. Takang ke sapta long ulan. Na to yang fala tukun covenant singan etaga nag me tabernacle lomnuk singan. Lomnuk singan signify praising lang God. God el shallows me likian icha yang foto ngol el sang masap singaw ngan nangena el ke welos mata na pangan lomnu ucha by the instruction at the ke sapta long me or ke long me tongo la kosma tongo lime ko sapta tongo me ko ne ka ngaw tal mashaila lomnu nuksena yok shbeganin galan na ke section tolungan na ke furnishing yung na fun na instruction nga taga sapta longon me ko ni sapta tongol me ko smar pa samram kin na portion na lalap sige puk singa samram kin in masaya kle lomnuk singa patagal ni ke pelal Solomon at the fix Jerusalem nakachilban na follok na ni ke me Genesis longon luda na lomnuk singa nekla temple lal Solomon na pa Abraham na sila Isaac ya. Kadil fa lan sila Isaac som kasi kana la Mount Moriah. Mount Moriah pa Jerusalem ni musin. Pa temple singan mo. Tamasayat ta sila Solomon. Na me fisini singan penapal sokak som nang gasawa. Mount Olive. Bible akalam na level ko pa na inchin. Tagadin focus na gasapta singalon ko singa. Me na ke manna singa. Ito ka na art na pa spiritual truth may taga na si kumin kalam kela na siya si penama itaplike lamb ko perfect lamb so kung shala lamb to na lalos ngan pa dupu fan singan taga de Passover ngan taga na ke manna singa na 지시를 taga inka shaw manna siya pang nara if nga kum kalam ke o ya singa kadin taga na ke Foshigas makadretela taringan na spiritual truth si matagal ke manna singin pa Genesis ni ke Revelation. Pang masih mau minanali kalam ke Genesis ni ke Revelation castlan God itilman may ito. But Jesus Christ. Ngayon som na yung kasaw usye kat Holy Spirit siya ngayon nakatayin na siya masim na taring Genesis ni ke Revelation. Nga kuminta ka na ke boy si mga tram kin fashion week singal lu na ke singal dolu la nam sing ito na Bible si mata mal tres ka lakal minga na nta ki ke 2002 nim sing nga 21 to 26 yalo wala ko sila ka dre makan temple si ka tram kin nga na ke masaya kadid plan la sang specific instruction na jil Moses na dal masaya la ke kapun sapta tong me ko ni ke saptangaw na fon na barala book sing Exodus. Kating kalam ka na instruction niya may itak ka na siya Moses sing God. Elukwen na fon na pange me prototype ko me oye Milos asin kasaw. Main kasaw na pa itak ka na siya Moses madan makin. In me katlan mo may tlalingan. Center lan movement lan tik na din kat ngan pa lomnuk siya ngan. If ingal ke soon God ena dan somne ke lomnuk siya ngan.
Pang yok suben masing na nasit ko mising kat patimpalan ka. Kat patimpalan ka. Kat elashin fella sing efo men kat Holy Spirit elashin met na kayo ma full laulik la. Kalam sing arshin fella kasi pen church body of Christ. About the samram kin met baptize we kafalam nam sing. Inak banget keeps my zangak kay matalal funya kadin church into belief siya pa na kadin mtanakyan na kadin maintain remain as Christian kadin niya na strong na kyatong elos enslaved 430 years under Pharaoh Moses great prophet taga na New Testament na nakat enslaved na sinful nature siya nga Jesus Christ pataga ralang kenek sa kung isla makuluklan Pharaoh naragat taga na me sapta singalon kos na ke manna singa siya tamal tris kala taga ka ya da ke foshingal tolu na ke singalon kos ta inu siya na ka teshik na ke foshin na ke tolu ngan ke sapta singalon kos akala mi mo dal complain na pa tal to kyas tal crumple against me Moses Aaron me singan tal chang matale Martin Shad ne mi siya na me singan talnget talian ni chep we no mana ka dim tai chep na to pin ni kwa shi chep shi ma ngai ashi nan ko when singaul templex el la lan fa ka kolal el da ga Moses relic me a sa singa malim sina to ko pam to again sapta singalon ko singa Lenak singal megos ke malam sinatoko. In other words, 30 days later, they were complaining already. Finsak mataling na matanay me itchap. When atali get solchilan Pharaoh akarjin. Me kate mi siya mo pange o yasing. Nara nga ko mars ke o yana yok simusing na ke malututsing. If you got to complain, lan mai ngan na ke oyang mga umas ke ngeta na setan pada ka usi mga na sinak fosikat yak na ke olay lalan kata katin promise mo ke Great Commission ji mata ke sapta long lal ko fos singal yan na ke long ol si ipak lo si mata mal tres kalil akata ye ke mante elakala mi mo you will never and I'll be with you to the very end of age. Na may talal niya kata ka na ke me every sapta si for singal do singa na ko na kat for lauli ak born again one singa in dwelling kat Syria ki kat permanently seal ke kat Holy Spirit. In other words, pangay kat ako na kan sumnan ka siya na siya nga taga usi mga kikiyap in ak for siya siya masih mga ako may na pa me na siya laleta ka akata yan manna singa tagan ka saum eldaga patatle we coil maga treat bienya in physically nourish them the sakta masing ako men na ngena pa spiritual nourishment sing umne ngata kam tamongo physically breakfast lunch dinner man ale enyane pangaloin na breakfast lunch dinner singa mamma cash of American aran sang na ke me education system singa Rockefeller mat cash up talrala mat ke kumne tena ina na kadin mo peltonin line si pa pala kalim ni pe nagalusi ka ni mo na usi kat mat ingena kumne atik si pa ke mga kang misinga pa kakitak-tak siya na ipin katak siya nangakup ningen na masih mga suking na pa nourishment siya manna siya spiritual manna siya pa siya na siya revelation if hindi ka timata kaya kada fo siya kwa na tal liya kalan ka tal ka siya na we tapi ni kwa pa ichip tal ka fulok na we di mga tal ka fulok masih ako masih kaya katis lots of a cup katis spread siya cup siya Nagtali, Jesus is sitting at the right hand of God's Father. Pangan, ina ng kapas na we. Mohon sila kumain ng kapas. Kati los at kasap. Lasin kasaw. Pangan masing. Kati hindi force kwa na may nga.
Katya na woli ki might nga kat na fang afto to na. Wisdom apa kadin to repeat their mistake. Naro kataga they'll complain. Food shortages. Tandak blame Moses here. Nakadil daga. El mame. Let rain some bread from heaven. Nagataga el akie pe na shelos. Len na kayo wakum taga is mafal na siya. El te test magaya na le liya obedience lan might nga. Na len na kayo wa farni ke len simetiki len siya patal might nga rani salan me. Salan len lu when siya pa chingan ina ran akfalat siya. Nataga na si kumising na ke New Testament na Sabbath chingan pa chisel taga mome I'm the Lord of the Sabbath. Kadin taga na si kumising in ale usye me fin trak si mga kumash kaya ngela katte taga Sabbath katte taga rest on days katte mong lekel katte mong lekel Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday mga taga mong lekel Jesus Christ we rest Sabbathing on Jesus Christ ke Monday ke Tuesday, ke Wednesday, ke Thursday, ke Friday, Saturday, Sunday, Monday. Pangan New Covenant nga. Taga tila, oyen progress lan, Genesis 3:15, futaya siya, taga nage matanfel siya nga. Katla orela matanfel siya nga, taga matol siya. In fact, at fintrack siya ma. El sang na siya, Abraham, ika sapta siya nga lu ke Genesis. Through you, Abraham, matanfel na kawain siya bubo. Pataga na, may nga fail, akwak siya ma. Katil sang na siya lus. Siya kalami kaya New Testament. Siya dal recheck ilye. Me na siya matagang gasawa. Recheck iya me. Siya siya matsang rela. Me siyang Allah lus nga. Me foreshadow ya Jesus Christ to the Israelites. Tagani kaya New Testament dal recheck ilye il crucified. Siya part of the plan siya may taga. Esta na fon na makuluklan fela. Siya tenel ilye pe. Tenel leke saptaya, tenel saptaya fos mong lagar tong likor. Akwa kitari mga blueprint na yok si bak kitari nga. Na may pakam talak ng tagam ta riti mga len na kayo nga lila kat si fena usye makunesh non ka mga deta malangata taga ista section at lu si mga tramram ginket lomnuk nuk temple sing siya kat pa temple mi sing soul larger it consists of me imagination larger conscience larger reasoning, memory, we affection large. Pa furnishing told one ke holy of holy sing a section na closing pa holy of holy sing. Show preaching and pa chisel daga mga operating mode. Kental sticky course nga na ayil pa kalan na altar of incense ma from kinyak ke. An fototo na ke fail she must separate the most holy from the holy of holy sing. Altar of incense and from kinyak ke la ayil pa broiler may kayang sinasin ka, di ba? Machijel taga shalik fail siya kadin come boldly to the throne of Christ siya. Kadali masasik na ito naman na kato. Nara preaching ay taga may kato siya in fact la. Jesus Christ pa spiritually samram kanya ke crumpling ke me complain man might nam liye rate she being departed we me Blake singaw ma or padaliangan na mo pangan en si mai taga kading galam kela tamal fiskal da taga rewind yan no fun na mga fa men bangi me machinga arun sum pakanat mga na da taga usi pa na mga nin usi si facial ash ng singing pa kadile sang break Kadile sang break na red la dari for single do ni get single on course we first on will see let go ora ka la ke benching na ro yok be kadin si na taga matang na ke masing kadin di ka po sing ay pangan history na we me literary context in taga na ke mo lutu chimching ro ke benching af lo na pela na chilcha pamale Kamal Triskal namnas, Finko, Mdago. Blomalap, kaksikin kat ki maulas kayo. Ang silpa na pain ghost na kayo ma
daga wigat ke kasinge kadin kain sisin sige malutluda matlili matlala ko swin lip shela introduction je daga yol dam lipan nge we context ke Exodus na el daga cover saptang nga uljiman ke Exodus nga na fon na mangete me sikya ke jiben el zomorek mane floko na daga nakaya polisiya malutluda Pange o iya si Maral kan ko naek. Ikek na nasil. God knows the desire of the heart. Narikek na nasil kay siya Thessalonica. Limikos tungol dolo. Nag-section si mawangin ngan. Pange pa ba si Maral samsam kun ma. Itek na section si nga kaya. It pa rin siya man mange. I don't think so. Tasak ta. Kikata balikas na nasil. May sinsin na sila in the fact. Mayen katabelrik magin metala refill mana si. Ay panagel siya talik na tuwosa. Katalik na talanan bawos ko sindiyeng. Kuminsom talange. Piya talik mga shoot na in bawom kumindiyeng. Mantik patalik na. Kumliyeng wo. Kumkolol talma nagimol. Sema inalos inaskeo. Kibuksi pa nange, kuminsan nag-rom singal dolo fa singal dolo, kumaliak kas na kapato yung aspeke, or. Pangakata nga ngan pa idaklaliki, Jehova idaklaliki. Babal siya malridi, twanatariya, Jehova aske. Pangani ne si makadel vak mo, nga panga daga kay Yahweh. Yahweh pa Jehova. Big Israel panglol, atunaya. Teillä metalik niin Israel samana. Esi makat papel fakla mainilla pa joksipea. Main talik kiki. Napa masipa nangan pa itak yang lagi electronic version kung vinliba spelling ke titles el tafung lepe. Wibe mga fak yang aspek ya ngantak lagi. Payapala taka ilutikat, kaikat, aksiwasikat, and agataya masiwas. Pamalipan el teke ito nga saman mange. Manwangan met lang si matintaylek. Ta fin masiwas pa malan kata. Challenge yung ba, itakang na sila, lasaman katiya. Na mayan nga kong fin Jesus ngan na nga kong di ka benfast na met. Tabernacle sing our furnishing, it koske, tolu palak kalim yung may dakla. Pangai masima sang aula masima show it vanatari. Kumesom na kita na katakyasma nga finba na ke me rom singal dolo si mga akademia. Kumeli eklesya kaya. Nagsinsiyak siya matakapa. Me pa ikulyak lama kumteta kaya. One disclaimer akademia mga. Nakulon singkat ke payapay matay ke kaskusa na panangara kumsom na kita na ala na me kumkan lila may kastan kada skimut kula fakyata kilen si mangan madalta ko met mata ko telkan long gastal dala shmonya katpa peligas la malal let there be one interpreter na para la author gasrela kelushen ye gas us very reliable source ma kaliminji nga shun besta singang if I'm good mo mel besta siya nga look up to him in the 70s and make fun about Rick Meb basta lenal so like Rick Malala if ako mga sikyak na mo allowed number yaki elefok lalaki project siya mga di may 40 malan ka ata masiwas tayo pa di may record number mo pinpay malan ka ata pa si was ana plumb lines ko may mo sila samsam ko yun apa nang akulon singkat ke may kaktan sila tamlipan kung nga ata ka pa rin sa man mga
Kikek na si kangainan busam-sam ke. Mga nga may tayo tati fak. Na kung finasyo si authority singe, inkain instrumental ke, inkain aksyo sila. Ingin ako meta. Glomalap kaya kataya si ma, ilta ka kaya pasi sa nga mo, ako na lumula ko skilensi. Na pa na nga fin sumrek manita ka, narorek masilan matsupusi, piepelak nga som sukanuma. Alat tuwas lorek malaka. Nakasyul patak ka, sige, may nga si Fena ki nga sumin, kaya ngayak kimangya, nga lila, Elin Fof na bay. Nga lila kita ka silal tamlipan, ngel ka, etola na ki, sam-sam kun na ki, kay si, oye maurek na sindalik tin kat nge, infal na ki kay si kat mga siya. Hindi ka, shaman oye nga, hindi ka, alana, me akatayan kalem. Kung fin ko alun Wednesday oye ka, alalal fung iswas la, machima ko laluan nga en, kan nit na singayon kasi nga lupal sisla akataya, malutut siya oye ka nga. Aski nga taliyan na ki, introduction siya na context, patamalipan nila ka kaya. Ako mitala na phone na, overview siya ki, Exodus. Pangit kaya siya piyan mga siya makataskeng. Mwen kat fine kaya polisi mga kaya palpali na fragment niya nakatika no kaya ala. Mwen da katipika no kaya katle. Na pa nga lang si kaksigin gat kaya speluusan rekmagan chat boxan. Nga kalim yung mga singa pelpos ki Deuteronomy. Kung fin mo de yen si kung mat wiwi mat si mukikuyakin siyo. Na pwede mukikuyakin siyo man, ko siya mo to hindi mapay siwasa. Afin mapay pala akalem ye, wang nakakain lakum kaya, man kipel si masifeya claim, tukunal pepta isla, kung finin ke meto sapta akos, fasakos, meto akos, fasitkos, meto akos, fasingaul, topla na sil, else kulukla na maskin, Svellangan mo, mas la ako hingi. Nabayan pangapoy lang si mga kumtufe. Napanan nga, kikatakan kimalutut si malwi de la taring madagakalim yun mate ora kikele. Kuelelos taka, afan lan yan matalalos. Pangan fosak singal dolus ya. Tahinda ka pa inakalim yila. Kasam sa mingin na ki kasmata si ma elematawag sikyak na sindalik Israel nga. Kasingan papakafokwel. Ana dalin me for without a driven purpose, the direction. They're in the wilderness. Kata asit nga ma wilderness university pa dal truang na kaya nga. Na main idea siya matakang nga Katkain fulokan ang ita malilipan nila naki saptas nga lemekos. Manas testo lusi pa eta ka kalem lake kada fale ki singal mekos singalit kos nga. Main idea singa pa chorni si mga mapakafo kwel singa. Elo sini na in lalal fungi ke kaat emosis pa kololosa. Na lalal fungi singa nagi provision makafanyak kamenim karangan yalos. Na ito ka na si kumising fin pang kat papalrek makatan Moses anang kaya katayalal tamlipanan as an intercessor or a deliverer ay panaking ako min nakiyalal fung ilakoma in Christ nakimul mapatpat. Narakat fin ko tawag kiki sa pasingal meko siya na kitamlipan lakat limyatan na tesimit nga ba kufmen ma sikya ke mara. Na tes aklusingan daga ke pret ma ka pa daga wala si fesilas misingeng. Fasingalon kors sini ka tongalon kors kumelien yak yakke. Nara kumelie oya singe lak
God forgalo sa alo na siya, supernatural power siya matagayuin God Yahweh. It was sufficient. It was sacred. It was sanctified. Na tesyak toluan pa, akalimig Exodus nga dit korfasin ka itkos nga. Makoftagal ki yotsingan. Namen, gipelsingan pa din matawag, sum na ki iplondor kaskas ma, nakikanoyangan. Nara, kat finem takisingan, mi kartagan ki itkos, da kadelipela, kimetwa akos, fosluun ki tolu, Christ pasila petesiyatari, kita ligi Israel. El fakpe ki sonon kos. Katene na predin mo ulsing pa Jesus Christ. Katene na pel pa yotsing pa sing ko vinda ka keng na panang uskat me kadin li na ke marichima am da kriti da na siya sing e matera ke ekele kwele los ta ka e afan la nien matala los e ke lututen anfong on apan la nien matawe anfong singe ani kin lakat na kay white talk ke to kinga shi ke am tau ke pat matamato the mga na ki ime kataklala kaya sum do anain ashna ko fan fin shakatak ne tapela ka dera nimye ke sapta singolon ko fasina ke singa luo singe mettigi maritsinge del academia ke sapta singal me ko sigelo luo ma kof menge reclaimemle nara ke Mosesel set out ligi Red Sea del sum na ke me wilderness payan si bambang sure nge na lentolu tayo na eklawangan kof na pangalan si ma damlipan na tagafaki fasinga luo na ke on ko siya Malem siya na tukun exodus sila dalingan. Malem siya na tuko. E dahil matawakin, mukikuyak tarin cielos. Dahil utyak na ke desert si bambang sin. Asin fuluan na si bambang Elim e Sinai. Na kedal fast na Sinai nga God papel sang na cielos. Kumliki fosakon ko si kim sapta singalon ko sanda na papel si mapret singa nakalemiya ko. Mana singa na singal dolu koel singa. Nagit due diligence na damle lipana. En so milasyak ta na mana singa shmonyak pel singal yak ipabaldikum. Nara ke pel sima Fascislalos nga lois eleksyon na ke week na makalimia ki fosakton ng lakosan ki saptas nga luan mo anen matawagin falain me wangin le sanan madalgan rek maging kipasingan nara syuda falokyak mungul lalosan pakatayag ki saptas nga lmek or fastong lakosan dahil matawagin kasi siyak som na ke menumpema. Nara oye ke elosene na mga na ke lapret kamem bangonan mena. Ora elos matawagin man kanla oye usngak ma ke kasagrik ma kada sangsil mo sisinara iya matalosin kanli kalala. Maningin na katsamsam ke food problem. Mongo. No yesi benama devil erskilen sang svella lame. No yesi benama katlit me tamle je isyo shikap fosek ke ape. Nara katsamsam ke mungo. Ngena elelia si patakam tawa korela na somna ke pasamsam na ke kofnge. E ensi bang bang marang mamain kofan ngen. Na len na ke wa mamait ngeta ke niya arsanan mena nakilensian. Nakioya singan mana fal si telin dikie
lalal fung ilalosan. Yelulin karangan yaklan gat papa. Dal tudang nakaewa. Na nakilen siya konkos ka na facultam lipanan. Dahil nuran infal, man len si tokongan len akit koshe. Apa siya klimikos kan fakla. On the 6th day, when they prepare what they bring in, it will be twice. Etas non len si ngan na len si tokoa. Pwede ka tram-tram kenge, ka tram-tram kun na ke, siapat len choose pa sette. Amaliban ka shoot ba ka tayela, kilemen molya ka nga ako makfulat yung singe ki Henry. Tasakta, kung finloang na pa na ke, faksilalingin na ata na, kufla ang lodya ki, me trailer mawiya ka, taga tasyunan ko siya nga ki Henry. Man kat siapat kilin, kat te siapat on Christ. Christ iliyeten, katita ke wala na lalki pen na naklal. Ara mayta, lin siapat pedel kun korn. Kat mit ko siya kat siya nga, offload iya kaya ako nga ki Henry. Man kat masyapat. Tagadalik natin, kaya sumpa na ki microcam ngayon pe. Dahil mo, itayak kat makat mat Christine, kat Resident Henry. A Henry siya pa na ngayon, state siya yung iakilin la, liko siya pamtalang sinumdum ki kan, pel siya ikilin Henry. Natapos standard siya pa nga. Na Moses Aaron, siya kain, samsam na silo sin kain, aksikila kata sik, me, oye madalang padake fosakit ko siya, nage-crumbling malalusan. Nage, kadelita na nalina tanye, tagay niyan. Ay lo siya, oye pe akalim na silos mo, ilik iye, lalal fung ilalusan ki, oye siya ma, katle provide, tal na kayo. Napauskat mi na ki, makatashkem siya nga, sikyak ta na, fosak singal tolus nga kata na, anayin manausknak singa sikyak. Kasi na, katpapel miraculously provided quail in the katupuk ngos lalos na kikwengan. Pafasak tulungan akalemia. Na oya singa na akalemia pala is a God that provide. Nara pataka na silos ka na uskat mi na kayo malututsi matashkem singin. Ikasingan quail taka cover the camp. Nara losing talikta na anayinash aun fung singi raunela layer ke camp ngan. Na ke pelsi ma pakat na fakmat dungi. Wangin lang nakatkan lila infokanel cover up with thin layer of flakes like frost infoka bafasi nganda ka nakalimin na shish ke fosak singala ko singe para fak mo ke on fung siya onwe fosak liye sima shish round onwin matan and mesis Shukwana on fungupe finfoko. Na uskat minike oya singan ngan ganda kake. Kat findi na ke first duma kataka samsam gangeta na crumbling lalosan torkaskas lalosan takashik yaktari. Nara kat nga dang lila experience si madaluchak na ke wilderness an ngan. Lost comfortable ke. O yes, ingan, it was not necessary na kimulalalan dalig Israel. Tasak tayo, masi matakain, it was necessary for their sanctification. Maitakain, me orelos na ki oye, pakatagakataya funga, malu makachanam kin funga pa. Siya justification, nage sanctification siya nga. Dahil ko hand in hand. In sum nage maoya matal siya. Nara, kaditala,
crossing sila dalngan uskak lan kadorela sikyak na silo sin liye usta daligi prungan uchak na ke wildernessan na kumadakin nan kala by now they should be believing that our supernatural power shimadaka apa tagatana enen root out oyelalosma tena wongan katramram ke torkas kas katramram ke na ke in mungulngul na mangen me mapena elos pala ke elos mtai chebadaka kaditala kinga ko maske magataske God is rooting out evils that clunk us papel chikinran sil dalinge na inana deligi Israel nge los pakavo kwelnge nga compare ke gat sojourner pe o yesi masikyak na silos nge ke taltalay los koshun lomsil dal losan matawek na elos mo leliki angel of death singen na ngakom redeem beke shakelam sukungan para ipsop shine ipsop ngansang moshkula shon koshuke lomgan mayen pelsi makumtel cross ngen side of grace level long ba edele vale sumna ke ensima promised land jima kapun for fashion shilalos nge ligina wilderness singe maasi manchikyak na silos nge pa ke mena nge elosin sanctify nutia ke los elosin kan lalal fungi ke kat te lalal fungal magena in lang sale enukwel in this case Moses el kololos ke fungan suenese ke lena juen pakanyengse represent for fashion lalos narakat ka pen luti ke katama mataka ke sham singe na shikya ke experience lalosan na skima singe nanga na ke testolu mga sham kune si pa ke itakyang na silosan me kalem lalos ke testolu may itakyang na silos ngan mga taga kalemikim tawakia ka experience lalosan kofngan taka menangan taka nara kadinetala sham tolu mga ketestolu mga kalemia takay na kalemila el sikya ke mungo ekof of course talig Israel nge edele martinsella edele malale edele complain na masinga taka serve na sikom warning shepe makuminte tafung lemo te kan sikyak na sikom kaya na si road trip makataske ka finne for fashishi mga kumaske ke kalen saplak kumanga masingan kalem sikom la oye na kayo matakain fungul kat nge kadinget la peli experience silalos nge ke kasensiyak na ke pasin kasensiyak madal siyak ke trip singe mungo food problem singe nash na edalli la itakyang na silos ke mena singe adal siyak na ilya tesi mga kalemi matakay mitwin nangan kadinnan kan ke Peter water singe anan slagin pretest sitaga na silos prefuse na silos in matawa klie in tawagi kesla na ke oye mailo se uchak na ke an masinga te mashiksi mayen kofsinga ne leklep igulya klep na silos na kadita la for fashion na kewa yen gata shwoya gofa na ya the problem in the desert is that the water is bitter ke oye singe para bang and singe marao nara ingena dalinin na me elyakin kofsingan mataka na silos ngan na kumdak nan ka na ke kumfinde kalem ke elya silalos ngan kumfinda mer ke som na ke third world country nga ka finances ko shaya ano yanas na pala silom in Serbia kova na sumeme
Na mana shiksi pangan tajakta kofsinga lekla men na silos. Kat me kan kalem la me sikyak na silosa. Na orala crumbling na taga sil Moses, complain an yokalik, ungratefulness an yokalik ginameta, na pa orala o yesingan ilosalena anen pala. Akluo pa taga nagi akalimila restoring God who was with them, with the Israelis. Taga nakalimina silos la. Dahil ininan akulan aktar ila dal defukla ligi enwe. Enwe ki me na ki mit maukwelo san na idal pan mo la na ki ensing. Na man ki si magat kisin siya kyang pa. Kada lusyel dala ligi me mit ileme. Na usyel dala na ki spring singa luo na palm date palms itnyol. Na panganan si madal kemwe. Kesisken kofsingan. Nara falinash sunan refreshment mataga na silos. Kadil faloko na el restore. Masingan na sildal. Nara inakalimila katapel siyak na karangan na los. Ilaraman man lalaki kofsingan na is providence elsang na silos madalinin na kiyan. Na uskat mi na ki mena si matagang Yokshi na pa nagi shamsham si makatashkeng. Anagi nga kelem yiki kestasingen. Is na mafalge lensi, ta lensi akon koshan, kumis alakaila. Nara oye singen kataga pa nagi me nga shamsham kun nagi complain. Talig Israel ngi complain, serious sin jibangan. Siap nga kung pangan matena Elia. Para Paul daga shamram kun ke si Koran sapta singol. Fossi na ke singa luo singa inakalimila. Me bel singa kung complain ka wente si masya mana yokshi. Paul shamram pena sin Church Philippi ke kano iya si pena ke crumbling ka nage aka in mange. In fact do everything without crumbling and arguing. Kung gwande ke Philippi saptalo fa singalakos. Mesima ara talig Israel nge me complain ke and matel ke nge. What did the children of Israel complain about? Masimit kung sum nag-exodus lo longol dolo. Dahil nanaro na kano yesi nge kitenda ke kokolal Pharaoh. Kung sum nag-esapta singalakos fa singal luo. Dahil ay pa crumble ke miya siya. Mayan ingena dahil tena tala me plan lan kata. Na basyud batagan ke sapta singal mi kas fasongol dolun ke longolakos ke kofsima mayan nge mara. Na dahil syud pe complain ke fa luo tolu ke malututyo ye ka nge. Sapta singalon kos ke met kol lalosan. Kata pa ilorela me miracles in asilos. Kung gan liel, ekalla Peter water nga nag-sweet water, inakala mi na sin talig Israel nga, dahil siyak nag-kershilos, at dahil siyak pa na-complain. Nagsinsiyak si mataga na si kuma pa, evin ba kung pakolol dahil ligian itchapan, na dahil complain, na utaka ikwain aldalan, na dahil siya pa complain. Eklag of nuel aldalan, edal should be complain. Na oye fa kaya makumliye mo, fal na silosa. Masingera nga, isama ki katapel sumla, when asya usinge, nesingil, isama mo usimalit ako siya, elara ni siya flamal, right, pangon nalala na orela. Tishil wala nga may tayak met kusaya lang sisi. Atalik na dalat ka kisin siya kin memunguwa. Kano iya si nga pa talig Israel nga ara anen talik sisik pail dala. Napana nga ara masimit nga kung diyak nga
alana yok na pa itor kasima taga samsam kunyak ki malutu chinge kat finally na ke fosyak singal me kos nge e kedalik na Israel li elos wak na sinsi mese inge da los tieta la mese amosi sel fak na selos painge pret ma shofel shot no wosa pange provision je ma kat papel na me akkalemi ke supernatural power lala lesin si mataga ke mena singe mana yok si pesi inda ka kat kanya dang li masimit mataga ke supernatural power lan God miraculously provided bread from heaven kung kwan le ke sap tasingalon ko fasakos fasingal sina ke singal doluan na kung finli na si kumisenge ngako me etola pakanden met as coffee sapla orik falao amasinge matakain ka me na kat finli la eloste ngangin la itekyang masing na silos wangen molo anen sa falpe ki faklal pol ki lutes toni ka tolu fasingaul el fak ma mwetsefinde lang si rekma emen si spenalan de rekma mwen kata mwetma de rekma pashro be masinge kadeta ke oyesima sikyak pena ke Genesis tolu masamsam kunyak na ke fall of man singe na toilsome singe taka na sikom la makat ke inin na kadinorek managain taka supernatural power singe provided man na singe na selos anan sa falbe na selos na panangara convenient ke Genesis tolu fasingalia bakadil fakma you will eat bread by the sweat of your brow nara ekinam taweke bread el masimatako nasin mueta kisbin art leper pakantenen ma aliyok masin salwe dana en merki convinsum na kistonge kumesum da kainin falao pa ashwea panamamen na ba debit card loman inesla anake oyesi masikyak nge Israel el dal receive manna singa matakain ka shaome mataka ke supernatural provision sin God el dal is spread singa tema ke fiolalos el dal so mismo kena na masi makatindan ka na kaya pa God did it for 40 years si oya maam nga dang na ke oya landalig Israel nga ba sign singa na ke masi pang menang Tekisin siya kenge fasi mga ritiya. Messing they were totally mystified by it. Kanman pa, the sunali masing sikyak mit. Paita ka ke description lan paita ka ke fasak tol ngul siya singan. Mga anan siyam kin ke coriander, futen coriander nga, el fash. Imana na wafer nga, anayin imana ni be, maurik lagi ani mga. Mentay kisin siya napatop kian para fastol ngul siya taka ke malutut siya. Amen sikyak ta na eman ya. Nara inakkalim na siya losla. Pitsia singan may takyang naki elosin liye. La provision lan God shek na wala los. Na curiosity lalosan paurela o iya matay kisin siya kiyang Convinsom na ke Sam it nga lalkor fast tungol doluan. Sham kunbe na ke kan pret si dahil ma-pret of angels. Siyan pret si nga dalis pa masi pa man kwel. Pa-fos aksingal doluan akkelemian. Ke si pela efinedos crumble ko torgaskas pa ke fos singal lus ngal dolu singal.
singalon ko singal lu na ke singal dolu staklo sapta singalon ko fa singal lu singal dolu elos finne torgas kas ka melos fakla aspel sikat papail fallela kwel ngel del sokman ade ide kanan sang na paul dal sang shukye na kata pel sang ikwe nelos na para konfindi ke siamit na lalkush e akata ye ke o yasingan anain ikwe ngataka ana me tasmange ana ke won nga sok male pakante na inakele mila pa fa singalon ko nagatol ngol ke malitu chiyo ye kange alena fal yoksana kadel sang enen laus na kan len na kewa kadel sang na silos mena len na kewa na keye angaw na el fak pa na silos mo taran kominte usiye kata alakaila na ke mga shoot na siyuma e vinelos nan kamatel ka na raw yang aspen genik ma esikyak na silos ta eta kulukle mangen madelete na pangon mo Nara, I see each person was together as much they can eat. Nakelo sarangan, wangen le, enin na sima asin mastolusngan. Polil akataya na ke oyen de fuklasi, ma samsam gunyak ngayon. Samsam gunbena, anake masimla ke, eksuda singalon gorfa singalal gorsaan, Papolel rekwagen beside na gelukoren algo shingal mekor. In fact, the person gather much did not have too much, and the person who gather little did not have too little. Na panang rapolel akay Christine venen koren in kape no rekmagen oya si malsam kaingin ang ke fin pa el side exuda singalon ko singalal kosh ma simle ma a person who gather much did not have too much and the person who gather little did not have too little while akatay na silos ma masingay nakkaye kom kumin kain sang penasin mait enin na kinganik pay ikan na nakluman inte shukye mama kadel shoot na shuman. Ako minsan insang kasam may. Nara parel the fact ke lukoren ya on kos ngisingal mekos kapsha na kema metsi masanga el cheerful keeper siya anaki kadel orake menang Nara tako fact mo mainge matchufel sapkun kos ese ni mainge kasi met manel ona fall na sil si omer sin siye fall na kipisen met loos kos fa es mainge kasi met fall na silo siyamta in lomsil. Na description ke manasingan pa anaging afako paston ngol siye mod Israel sangen mainge manna ona futin corridor fash Ema when I man bread siya urikle ke ani. Nara masima tako alayok ke o yesinge apa. Talik na din gat nge indiyela. Elusel talaliki anichap. Elde kain shamtek masima. Elde kain akshafila. Art plan lal na ke. Elde kan uskele be komne ko shae te ako yele kumpe. Ka finne en merke kain makataskenge. Pel pas mga komete na galam ke provision lan gata. Tasakta. Para wunga kominitala. El provide mena singilin na kayo. Kitsi el fact mo nga pa predin mold singa. Nga kuminan sumnaron pinganalin. Inis daily feeding singa. Ke kaslal in kasha yakum. Na elaya pe el living water siya elos nga complain ke katorkas ke kofung. Ay ba living water siya malsam na sin matayan siya ke wal siya.
kat finish ke kofsinge bange kofsima kofna shaflashe na bana masima sikyak ke me enena ke kof mamange chisel na wela los na ke pelsinge el payotse el pashuenese el pashuen pakanyengse na tagana sheshla Moses becomes the deliverer landalig Israel nge na misenge Jesus Christ el taga misya darke maguluklak koma bana mga kuminarapa kadin lalfong ike provision matakayrol dan na kayo pabiliban talang afo na room pangikasya mga kanekasik misenge lamala Well, kulo malap tamla triskal. Nga me aling ngan na pa ke ma. Akatingin na wo madaga shungat ke pelchinga na shitbe na ispelain kakshagin kat ke aslan mat na kaywa kadeni na shishin shiyin ak me akai shishin shiyin na sender mash na ke ma shi tamal triskal taga in taga na shi kum shiyenge pa. Wana nga kalimi pianya got enslaved met na kay wafin fella shinge got show na ke makuluks ang sinful nature sa mga tasking fella shinge na kayo tasakta when nama sampam ke extra sapta shinge luwa sha ma illustrate makin sang shalai lam tan mutona ataga kalam ke new covenant foreshadow simples mautaka in representing Jesus Christ vanange kadelie da na lena shang na kato na kay shishin shila shalay ta dain kenek sung wana nga kalami Genesis 3:15 taka na ke Abraham taka kadash ke me fako yang fo tongo daral pharaoh Mujenge katash pekan chingan na kemme age kuluklan shetan el daga principalities lan fella chinga chukati na kema kuluk chinga trak ta katang nek le tare bang masing el ta katang na dai masing ya ta shin yo som na Jesus Christ sam na kayo marat makin yakke me yo me nang Jesus Christ pas symbolic na kaya me shishi agel bang masing na simple gashin no fun na daga faka machi fun na galam gela bang genek suma bay mit shiba na daga ina kalam mi actually gigia mushing machi mai sang feed our soul podcast lan gat my baprichin actually gigia soon got met kosar vakinya long la koftle mataka ke de tikikia ma shikyak finan well evin pai gat ke okala ke mang Jesus Christ pa predin molching pai pang na ke wota ke ngan man ka archipen luti in ka inakshwa shinak de yamashwas na shimeta Genesis na Revelation ke leng she mit mauta ka phone machine one matafung na ke pai na garin riti pangaw you we are being sanctified when akatanya na wo sila tamal tres kaling elos frustration may si Stacia ke los God silia ki dar ke online kat matlal funya for us to grow more in Jesus Christ in likeness pang sanctification singa we're becoming like Christ to do that when sanctify them with your truth. Your word is the truth. Kaslan kat magay na we presence leadership lan kat the Holy Spirit. May sang siya uta ka na sin matlal fung na kayo wangi. Pange sanctification. Matahal siya pange. Now we need the source. Mauta ka kang online God. Papayapal mata sinata siya. 2002 na 2024. Matla siya. Nga fat na paela. Kat somniki, predin mo siya nga itaktal ki saksinak lusin. Kalim siya masampram kanya ka saksinak. Itaktal eh. Nara kaya takain, siya na loin na kaya oye siya nga na, takain kasaw me. Jesus Christ ang takain kasaw me.
Lalu tiki matara kuluki katnya mesti ngai ena na tui ena na pai when pas susi mesti telik natas ngai telik force natal tatlatai nyelos make mesti suka make oyang when me katnya or makin kastan gadin me induti funa kat sumni ke Daniel sapta je fosingal lu akademia la Daniel mam tain sho taljen ap tatyang nake type ma Nebuchadnezzar sang na sin matrangan. Katas ka siya siya. Finga di siya kang angan ka. Katla pa yung katkadin nila. Artificial processed food nga. Masang kanaus na temple siya. Pangakwa nga. Na, kati example si Maya Taga. Kati yung following week. Makisyapat siya. Ito ka na manak la next week. Masing taga din niya nagawaya si ma. Taga pa luti maurik ke syapat siya. Pole la kalim ni. Lain na kung sila lang nakflat God. Kung makflat nga taga with church akflat ke Shenry fo manchija mo dia kalan lain siya me Shenry. To kadin fa mo kat kuflan mo kuy ke rela being legalistic siya bang. Kadin taga na ma tikat sumni ki Jesus Christ. Rela sang mo pang lain siya kat taga ke Shenry in akflat siya kasi benen mo dia. Tangakong tika nakmatal. There's no way me and you can akmatal. God connection was na sin God. Kataka mong le in Jesus Christ. Pangal resting chapat sing. Kat mong le ke Jesus Christ ke manti na ke Shenry. Silpa manti na ke Shenry. Katin na mong le ke len. Katin na kat mong le ke Jesus Christ. Into ka hakalim na kat fast sanang utsak na kematan fel. Promise line siya. O litiki ka mata ka uskat kat fosya kingen. Ora mo ito torkas mo ito sumdi kya. Ngagan na pa eh. Fashin wik singal doon na kisingal doon yung ariti matching ito na breaking mold siya pang. Payapal siya mit na tas ko saya. That's the only way we can walk right. Papa palchimeta. Te masa tawa si mata ka uskat. Kumne nga te kuna kuluki. Makiak si wash. Na fin mga utakan na siya ngaso mukan na te mawawos siya. Wanang akalim kadlin wiki asumla. Lagi sumti chiche lang well done, my servant, my son. Kat not yang nagkito ko sa ising tari. Kat sons and daughters. Kat co-heirs nagkito ko sa ising. Kat urit mo, klan sabi ke throne of grace siya. Mercy seat siya. Kat silya kitari kang ngaman kat. Kat fast, kat the we aim of for kat way. Jesus Christ in the present leadership lang kat the Holy Spirit. Pamosis na sintaliknan. Alal po yung complain. Masing ako kaya nga silya ki kada sum nang gasaw. We mo mapatpat. Nagadin na din flock on mamitlas nga. Bro, but tas kain flock na rin Jesus Christ. El pa yod siya. El pa na siya matagasan from kanyan. Kaya ito na pa yan kas mo mataga kaya kay siya kaning default siya. Wan na pa yung mga kuminan da complain kaya. Wan. Manifo, di lang kalang pakting yung klang katsi. Papo de la kalang mika korin. His grace is enough. Inakagat na nagame, floksing. Floksing pa, kadina nakula na kaya. Te pokam lan mo te oya lan fashion. Isus na kang man kat. Nagad isus na kang man kata, man kat pa litikat manna. Kat artificial na kayo. In akay mo din life ng lasya. Waling ngon singa pa inanuri ko. Life ng ni masikat na gawa. Kaya tuway nilang siyaw na kaya akfalat makat mo mansingkat nga. At na church ito kung gan yes na. If man ngon lay kesta na singkon nila mewo mekuluko.
pangangon singa. Ele usut oye si kon salik mawodi ki makuluko. Nga fat na pay katash ke ilian ng laps. Makipay pal singa. Ma phone si. Sige nan ka. Phone ma si meta. Zalta ka isla mana yokshipe. Efo mana phone si. Itak. Siba na bangay. Flok na ni ke Genesis. Sapta tolu. Serpent sinan sumnirol Eve, Adam. Sumnirol Eve met. El twist the scripture. Twist the scripture. Scripture, Bible sinadras nga twisted. Mata ka ke kikiye pusapar lal setan. Apara katash ke helian na yok. Wen atit na tingkan. Kaderan fulok norun kat. Pangan samsam nak kaya kan. Insan me na siya nga pakas lang ka. Jesus Christ pagkatin no. En ko siya kaya pa yakat since 2002 na ganin folok pati mapay siya. Akat kulo kaksing katla me el preserve iya mapay la. Akat kulo kaksing katla el preserve iya kas mo la. Limit siya makin masisayangan. Sakluk. Right? Pangan, kulamalap, tamal tres ka flow na pel. Right, malap man siyapan sa liko wiki pakloman nakatfakali aklen ko was matakongan matlilimit lalaki kesa sila nga siyang mungkin kasi nga pakafo kwel masak na matake municipality nga fakoy nga na pa talik na din kat nga del fail kitchor ni sila los nga Efinelos liye kasi miracles. Main matawag na ki mama mo sisil ora kalam ki plek madam lipan il kes lagi introduction lala. Na shulbe na ki o yeshima sikyak kedel kema mo soljinga takoa. Edel fail na ba Nara torgas kasing ala na upe, crumbling mulngul. Na kung vinan ka nakita ligi Israel nga dahil fail, Jesus Christ il pasila na phone na, kat fin kapsya maluwang Katene na napay Jesus Christ il pasila, tes na kewa mataga na si kumo. Tes tolo bang akalemia. Nara katlipit siya si ke, Chisil ka katangla mamataligi Israel nga patatla kiya panga akatayak katakam tawak shaman na kimeto saptaya ko siya kapen liki luk saptaya ko siya nara kiwik singa samsam kunna ki ash sacrament lupa katmat Christina ina nashke siya yan mait kosma Kadin itala askat si fan na lem si fan na finrak si fan na ngon si fan na ngayon. Baptism siya nga nakafallen lem siya nga. Pange sacrament luo, pange maluma may sang luma siya 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 na si kum. May plan ka atin tayo ni kaya. Na pa na nga kat finram na ki baptism siya nga. Kecil ka diliotya ke Jordan River. Right after that, napa sikia ke lenangaul ke wilderness pena. In the correspond lenangaul ay correspond ke yang ngaul sima tesiak talik din kat nga ke wilderness ape. Na kung finli na ki temptation siya meta na sinlema ka fin pa talagi siya. Kat fingat ang dito na prit. Na mesi kimeto ako fastolo ma temper siya sin faka. If you are the Son of God, tell these stones to become bread.
Bail fact ke meto agos fastolu. Na metsi sila ra. Sila recommend gas lan God. Ilang mas ta fa koingi. Masima lemel rapa el koti Deuteronomy agos fastolu. Shevakmo, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kung fingat talina ke, lemer semon bagi meto at na, el koti Deuteronomy agor fastolu singan. Na juda som, koti Deuteronomy agor fastingalan kos, oyepe Deuteronomy agor fastingal dolu. Pa sikya ke fasakos dolu mga kalimike meto saptakos fasakos meto agos fasitkos meto agos fasingaule pel nakeo masveyak nga kumo kat fak mo masamas na fak oingi narok maliki meeting lan church nge ka finetawi nanak na lash pa katorik magansang tupuk metwiash ngarak at force digina na nge o mas na fak oingi o katara malama na ke ngat lash mo ito. Ay siya fak mo malan ka to malan gat. Ngat la te pangat la kum mo ito. Nara masi madalik Israel nge los pakafak pueli yang ngawul sing pa takata Jesus then ang ngawul sing el katang lang Likina len fail el triumphantly obedient na victoriously kasi pinindaki kastan kata. Narakadingat ang liya na ke, na panga masimanta ka na si Kuma. Mat kain kin Bible study. Mat kain kin Sunday school. Bible memorization sing ala na yok si na pa el valuable. Yok li na kumnan kan. Yelim si ben el vak mo. Mas na vak oingi. Nara oye si mga vakim tawa kiela. La metalik dinisyo ngi vak mo katsing kadil vak mo ngapang nga. Yahweh. Ngapang nga. Jehovah. Jehovah si may taklegi. Ling sa si sing. The Father is showing us that there is a truer and better Israel. Siya pa sila tis. Kaya yan may sisiyang triumphantly. Naita sila tis nga na phone na. Parang asanam ka nakipa tis ikas pa si kiyak na sintig Israel nga dahil na mungulngol. Alemel de mungulngol dahil mas na ako hingi. In akalemyela. El pa sila tis nga it fulfill God's law perfectly. Unlike Israel and you and me, Jesus eltena patatyang nagimashaf. Mataka eltepa na sum nagimungulngul. Ilmdaki akustin. Pangan mo si mga kumenda naske. Kadindip tatyang kaya oyengan. Kulo malap, pero flok si tamli pananda ko akilin kat elvin mo isasla. Elvin sondang at ka akilin ko was. Nakaten pray kali Tapangat ka nila siya. Hindi ka lutut kin kasnan gat, o siya intem lao siya, malutut na makatlong darin mo lash nga kadinta ka into the revisit na liya ka si perspective ken na shaman in a line gi makaslan God the fact, otherwise we will suffer great loss. Katikin si kiyakangan. Na belsing nga nakilen kuwas matagawan, Tandalisiana, Albert, kulo malap ki Ashtuman. God bless you and family. Kaya fala nak sa fibange, tamdal Kim na Charlie. Kulo malap ya kita kaluman, kimi faklum benge, we goes na kayo. God bless you and family. Ayepe, tamdal damay and sikra. God bless you and family as well. Belsing nga katalainin na, kastan God, pray, edification. Masing ako min srelaw pa. Ako lugil el siena level. Samsam kin malan ka ata kimas was pailala.
Metismo aklukimet pange. Mente malan met paleng. Malan kat malan kat. Pamakataskeng. Te malas meta. Konfinne päästäisi. Konfinne ni päästäisi kata lyksina din päästäisi. Te malus po mga malan kat. Namat sangayalik na ke ka anak ko min offended. Mapaya pa mapaya. Kung ni pastalas masumtari meta, dahil na ustapeng si matuk-tuk na katsum kialua. Dahil na ustro na kamalaya kya. Kat koflofol na kata koflofol fulo. Masi mga kaminas kaya pa. Ako minutaki kastan kat. Tufin kastan kat. Finash met kumliluti pa pala water it down. Shaman namlang silongan. Sin. May kumelang si long ya, ete kain kasi kumki makatini na kemulas. Katita ka nag-click or like pa kataka kaya. Katita kami click ya, oh nga lang si mama. Fin makasan kata fact, kata line sam namlasya na kaya. Kaksigin kat kaya, lumalap damdal kenye, in fact lumalap na siyum shudale, kaksigin kat kaya. God bless you and family as well. Kaksin gat kikos in siya malalain kain di kia pa siya uso. Pakanten mo siyang ang kikastan kat. Ka fin pa fakla sila damlipan mga si makadelikiasan silki si Thessalonical mi oslong dolu. Skinan ko papaluong wi electronic singen. Itakleliki na me katsangan reklepelaka kus maasima katsum na ke katsum taipi iske mange kadin makan ma kat fact checki kumni ke Paul Silas liti paraya ako kan somni ke rek masingali kos kedeliti paraya man scroll bars in Belgium met die mass production ke babala edal lila maten somana align ke gaslan kata problem si mga taske ko saya kat we might know pe Katiyen sinaw pe kanaus na pa kadin dagi masiwas pa iya. Papa na rek merking Ay sam na akom sojourner na. De masis pa fela sing. Kat mo ni naktak na. En sikum na pa ema. Akom de kan tipodi akiwe pain ka sao. De pa ko sai. In ka sao. Kat Matay lulun karangan yakwan merki ye alnya ulam sing. Matawag kay 1945 to kay 2025. We're at a crossroad again. Na kumbinli yang alnya ule ang lal Saul ang lal David. Na Solomon nama masala in Israel. So me kumera kay yang nga fast namit. Daki mo pa siyosan kada. Anak siya fila, oyein me, aglin lako, managlin kumpe, dandali siya nagi, may fact pe, kumsidorela siya yung ala yok siya in direction yung Dahil Procula Nathaniel, God bless you and family as well. Na first singan, ito mo dito ulis ngalan kos. Payapal na kayo, daga kingon man God. Finwangan ngon ke mga kumas kaya, you might as well back it. Finwangan ngon ke mga kumas kaya, might as well back it. Napanang ala yokshipe, lumalap, Donald Jardy, Johnny Den, Kaksigin God bless you and family. Damdal Nuar Manina, God bless you and family. Siap mawusi pa, kung the fact na sige crime then I smashing amen. You don't need to use that. Rekmagin mamata siya. Siya una kayo wash nata. Damdal siya biyang strong. Our condolences. Akayagom. God bless you and family as well. Mahalo to la sila damlilipan la. En si mawi mit ke kasan gat nga konak missing pa. Ke funeral service. That's when the rubber meets the road. Pangapel si ma. Kat te kasinsiyak la me aluloman, me steras loman kami.
Kasin siyak singi bago kumakula. Pangay sipe siya katako. Mo in fact mas damo. Silya gitayngan madalan kat kipel si kataka to the foot of the cross. In lalalfungi. Kima urek malem in fact mo it is finished. Shafla. Man gayon aglen be machi to korsnge basta Skiller Jackson. Kulomalap ki kumakalemi vaccinator. God bless you and family as well. Kulomalap ki Ashloman. Na Yokshibe, na Belisiana, with emphasis, Kulomalap. God bless you and family as well. Amil Barney Abraham, God bless you and family. Kulomalap ki Ashloman. Namdal Rebecca Charlie, God bless you and family. Shudwaglen kom namdal Lisiana. Clara Asher Jack. Bakit tingnan na saktolo? Happy birthday, Clara. Nakadala ko making anpakan kong mom's calling you. All right. God bless you and family as well. Namdali siya na. Namdali meet you netlik. God bless you and family. Akay kumbe. Tigin Paulin. Namdali. God bless you and family. Namdali Bedosi Thompson. God bless you and family as well. At namdali niya pa. Machimat kasparek pa siya imita. Msingi kalimsingi ya. Ngan kaksikin kat game. Bel na kayo. The best evelyn toshi. God bless you and family. Kulamalappe. Pangit na kalash ki Lena. Alila tamlalil receive phone call si Pianga. Nangakali ki pray. Si skoon nge. Nakatra fashilik. Tametikat fashilik ko. Anchil pa na akay ko us. Ayan na kifak ki meto akos fasakos. Meto akos fasitkos. Meto akos fasingaw. Pel na kayo ang masyafta ka na si Kumo. Orek maginfakla. Kasan ka fakoy ni. Kadin katangla na ki. Leme katangla ki lanang ngaul ni. In mo, tentaman na ki yang ngaul si ki wilderness. Na ngalin siya ke me. Takalash pingana lenin taka. Pange, new manna kilin na kayo. Kadin taka. Tagani ki. Na if lang silang God. Desi kya rapture siya kikat fasili ka. Kadeta ka samram ki Jesus pa in mode. Missing ka samram ki kadel sang bread. Dito Jesus pa in mode. Son on gosh. Long ulay gosh na kiyang ngaul. Na eda fall na ki show bread sima. Pangan si article of furniture. Finash pelong gumsom connect article of furniture it gosh paki tabernacle as well as Temple of Solomon as masala sorbebo madagak sasya yela masala na erot the credit kanaosla napapolin mga kumbat temple singa misingi na fin temple singa our spirit our soul na our body naraki mas misingi kusm dalong kut na ki kut apet na ki apet ngan sum na irin ka masiman nan kayak yang ngakum kenge pa soul singe conscience lasha imagination lasha ngakum finite ko shota at neta nali machimagatlang si gat lust ko so si bang imagination affection lang si lasha la katlang si na matshanom Kamit mo si mana siya kakatliep din pa na sin homeless. Mahinin na napay. Kasyaw mahinin na makain. Napay. Ka-Christmas am kat sisi na sin. Matsyanom kakat esampe ka sisiyaw mamta. Wiwilen. Kanin mga. Nara soul siya nga yokshipe. Pa section siya ma-itaklang. Aklon sin kat kemalututwawo. De kaliye taganila siya basta glamalap labaki pangaksingan na si Clara happy birthday pa tagangan na talbe will backer tamday glamalap naknaswiwa tayo ni Proy ke ma mashiruwasan Proy ke ma katash kenge makashamsham kenge
Nakosli ba situation masikyak mergenge pray ke government la ra church la ra yok mat kollash ni katani pray kat kaksegen gom gat papa da masin ga shao katla le prem katla laisi katla chika kat kaksegen gom ke plan of salvation lom kometa la kat met tale ke ben sinful nature singi masal harmony singi Akish ben lang silong gum supaya mawan kulo si fun na dum in the kamisi kes. Inge kat kan kalem ke life ko kum tilokun ye iprem nan daw nilya isi. Man siya ke wen na dum si fan kamo ke fun pakanu si atonement singa na sis. Elda kamisi tukun nan tolin maulyak. Ikatang la kalyak ikatang la makulit na kayo misi. El folok na your room and fallen dawe. Throne of grace. Das is kom inta. Sham kesh inta fuela. Ftoto de lash. Ke pray lash ka ke mold lash. Kat kulo malap na simkat papa. Panang ke pel si penge. Pray lash. In soak na room. Ana sima kisyak kain. In sakak mat lash na kayo. Mamdain belin yok shala. Sure ke mat siyok len lash mafashta kikat. Kadin ke tu in brag show na kayo kapash na kayo lalos yok lagi na kayo kadin kain soak into the opportunity kadin siyak kasin siyak singa even sikyak na siyas kakadakola nakmanas kat papa isla nanak in self-denial lash isla nanak in siyafulat in siyafuleng kadingan kaskiente sin siyak naknasyum ge makluklas kat te kan si venak si wasikat katin ne kom kat papa nanak manas ikes tamtanin si andalik natas nak kayo in kan syuk teke pelelo sinin namukena oke pelelo sfikukupe initala irum mo ke fun na los kaya ismun mabatbat Pananggat pray peke matlash mamtabe. Depend manas laki maslalos. Lamisinat. Kamsin kitni. Kashafalet. Misin sha. Oye fakya. Kaslumila na katlasi. Kosholele. Kansipuke mitochondria kishelmi. Nikipon merong. Nakmanas kat papa. Kasakir klumin sikyak, your miraculous healing. Kung kain, rek magin fok ferrara, inun wala moit. Asya matal ke wan na tum. Sorolla. Tuul siya fan na, kainun wala. Mas na kay wafin fel. Panagat na siya yung kalong, inorek main metlasya. Kestam danin siyan metlasyan si Fepen na faksyafi. Lem dalek kinin na lalos na siya. Wi petalik natas mamdan kelbos kipelsing. Kat papanak manas. Islam may lalos tiki manimnim. Koshe lalos inde wi struck siya makalamiyak mo. Kala alpelalgos misingi. Tiki mamaylos mtarik makinit. Talik natas mamdan prison. Aski restrictive order nakmanas kaya siya dalik nata siya. Akes maganyalos laki pelsingi dahil kain ara oil al Paul Silas inche tuin kaksyakin kom inon kakin kom siya flya kom sa paema lupufen lom indalalasin koslalos. Pakandan pesyes for laki kapur misingi lom prison. Tasak takat lupisibi matawas. Kat walom nan sunotlan makuluklaspe. Kat ininay na pay kat papa. Nakmanas kashikat. Kat helpless. Wangan kalas. Kat tikan jivena. Talay katle. Kat nashepe assume. Kilietin. Pain na naknasin. But call na kayo at different level. Yok lagi na kayo. Matlas ke church. Ne papa,
fin na ki Preston and American kain liat and pan nanak inte nam fin met mile kol. We cabinet lan. Kanaus la anglan shanga. Kanaus la anglan racism. Ko oye na kayo masafal met kol sinaske. Kat papa kat ni sesyum. Wangan siya maupe kung kan kotay. Ana kim ralan si Nebuchadnezzar. Siya flay ni namlal. Ilan ako showin sa ko. Matayin ni Mea yait kos. Da kulo wala kong sang mo lala na siya. Ilasmak lagi siya flay. Ay ba nakikom sang na siya. Peter. Lala ka din na. El siya makom. Ito. Laywangan nanak manasla. Kitchonon kos fasit ngayon. Akom sila el sisin mat na malutut kel devil. Judas. El siya nga uliyak. Panagat sin kendalik nata sa hindi siya ka no yasin. Kik kolom. Kom likia fesh ka din kain. Orek magan ngan siya kom. Akalami na siya kesiya. Orek masya fasalgos. Kadin orek magan kasing infolokan matalik nata sa liki homelessness. Liki drug habit. Ka oyen molin sawe. Milo sashke. Layla talik nata sa nakawa. When sananda na kayo infulok na rin siya. Yok na pa yun inalaskat papa. Nakmanas kasyakat. At tuloko nakmatlan church. Intuya karama ko nakipelsingi. Inchayin siya. Ang fakak masiwas pailom. Tamay tayin maul. Kat kaksagin kom. Dosyan vulwas kinuktugin mayon mom. Kifasalik sila singi. Ekalang pakot tayin sisin silan ngan metalom. Inwikat karangan kat. Amen. Lomalap. Kaligyon sa konge. Tafasilik. O, daunlipan. Lomalap. Ngalilang follow ko. Stop loop. As may fact tingin kasali ya. Mo, fast na met, kulang malap ke proyan. Tarlan, kulang malap. Lomalap nga. Ngawin mo yung fakemen. Hey. Launching card. Kal. On sa ko nakat na long bell nagawa ta. Aki min wiyon. Alin na ngalila ko ne. Parke ko na ngayon aligin namin. Pinada ko sa Alam pause na pa men. Kulang malap. Sige. Kulang malap.
In paradise, in Sagaplong, Linali.